I pozdrav ljudi, danas ću vam predstaviti organizacija Kuzu na Marlboro Rollerplay. Sa nama su Striker i Varanus, predstavite se. Dobar dan, čao svima. Zdravo, zdravo. Idemo da postavite ovaj interijer. Pa ćemo ići ovaj tajnik kad dođe problem. Ajde. Servis veoma unikatan, sve pohvale. Ovo je kao neko skladište za oružje ili nešto. Potrčimo da pokažemo vozila i ostalo. Samo... Ne, sad ćemo, ajmo sada potrčimo da pokažemo. User joined your channel. Organizacija unikatna, interijer unikatan. Kombi je da počnemo i Infernusa. Garaže sa dva Infernusa. Ajmo dalje. Ajmo sada dalje. Turisma. Limuzina. Limuzinu si zaboravio. Dva helića gori imamo. Auch wenn deine Eltern sagen, von den Männern halt dich fern. Diese Männer ziehen durchs Land, machen Geld, als ob nichts wär. Und beim Rest aus diesem Land bleibt der Teller immer leer. Wir sind nicht schuld daran, dass Kinder nicht mehr reden und sich schlagen, weil sie sehen, wie ihre Stars sind und sie leben, was wir sagen. Und es ist nicht leicht, hoffnungsvoll zu beten und dann peilen. So eine Scheiße, Gott hat leider nicht für jeden von uns Zeit. Što će mi brođe, roke ga odmah bre, ubij ga. Nema pitanja u Jakuzu. Evo ga još jedan, ubij ovo. Da, on je posle 2 sekunde je pao. Kako unikatno. User left your channel. Ovo isto može da se prođe. Vidi neki bad boy su ovdje došli kada... To se pada jadnosti, normalno. Gledaj kombije, gdje smo mi pripriječili. Gure evo. Kure, evo. Čekaj. Naravno, ko hoće se pridruži organizaciji Frankie Delgado na Facebooku, Na Facebooku. trenutno 7 članova familije, bit će još kad se vrate s mora. Na serveru postoje 3 familije, koliko sam obaviješten. Može. Mein Partner in dem Lied Kids der Straße widerspiegelt und ein Part ist für sie. Denk mal nach, was sie dir sagen, ist das echt oder der letzte Stoß? Ja Mann, ich laber Dreck, wenn ich den ganzen Tag Dreck fressen muss. Und ja, sie wollen weg mit deinen Schuss. Sad, malo. Dann verpassen sie den letzten Bus hier raus. Es tut mir leid, wenn ihr meint, ich hab sie dazu gebracht, es sind eure Kinder und es reicht, es ist leicht, ich hab sie nie dazu gemacht, es sind doch eure Kinder. Es tut mir leid, wenn ihr meint, ich hab sie nie dazu gebracht, es sind eure Kinder und es reicht. Bad boy, sad imamo kakav oni problem imaju sa nama.
Je vidio, došao u centar Jakuze, pita može li pitanje. Pusti ga, pusti dijete, beš Ajme ili da bad par boysa. s njima, Čekaj open, Varanis, čekaj open. Evo. Bravo, evo, Marlboro od Tarasu. Razvaljuje. Šta je ovo ovdje? Motor salon. Motor. Dobro. Neka to ćemo kasnije, idi do bad boysa, da im kakav problem imaju. Šta radi ovaj? Getaj me, ovaj me bot getuo do sebe. Aj, probaj se do ih bad boysa, da imam kakav problem imaju. Znaš li gdje Gotaj se bot. Nije tu, neđe po centru je bila tamo čovječ. I pozdrav, ljudi, vidimo se sljedeći put.